morning class. Ang atong subject karon spelling. But this time, akong balhyon ang pamaagi. Ako mo spell out sa word o kamo amo ngalan ini. Andam na ba kamo? Yes, sir. Danilo. M-A-N-I-L-A. Unsa man na? Manila, sir. Manila is correct. Butsoy. D-A-V-A-O. Davao, sir. Davao. Davao is correct. Madonna. Yes, sir. C-E-B-U. C-E-B-U? Unsa man na? Mura maglisod ka ayo. Hinayon lang na ako pagsulti aron di kayo niya madunggan. Madonna. Sir. Kibu. Pwede pa kusgan ni mong tingog Madonna aron madunggan na to. Kining ko answer. Cube. Gago!